Hello muntina ta sancha te hazo se na damjing hoinam pathinglung sin na zala dama na omdeu ka kinemin he ke jang tu panin pathinglung sin na zalin damin kaumin he Christmas ahung nai to akilhonin tuni injong pathin thu chomcha ini ki holim deu kanomin he tuni ini ki holim deu ini sei deu he la sermon jong he point chule teaching jong he point December Christmas ahung nai to kilhana Jesus Christa ahung ibola leisira hung ping ham ti hi informative taifa ini sei di kanomin he mingol lunggel ti ding ham khatwei lunggel la ding achun ibola Jesus Christa leisira hung pin ngai ham leisira ping lo wa hu hingna ato theilo ham ti ho hi do kham se thei khajang chu he nai hi cho zo se ibola Jesus Christa leisira hung khal ham ti ho he ama kam chang ta bible ko na ahung na ji point segi ho to bang hi wedding kanomen he kai so hi vera hi le hu hing na hi leisi da hung ping lo wa jong ato thei lo ham ibola hung ping khal ngai ham ti hoi ming alung gelang chom the hi hingi pa kai so leisi na naw se na hung pin masangin jong abram te ho a hi lo wa le ha jacob ho til bible mundang dang achun hung pin masangin jong hin mi hi min hung kilai khatwei kom le angel of the lord ya kila na jang omin hi chele hung pin zo jinga jong sorcha sol itiu sorcha pol kiti koma jang chun ong kila ki de dei nai le ibola naw sena hong ping khal ngai ham ti ho he tu nya he bible ama kam chang ta ko na hi point segi ho invet deu kanomen e alhang pia khat seiding in chun pathin chu mi him te hu do theina dinga chu mi him tabang nga ahung ki sim ngai ne hi chu alhang pia mi te hon he dan khat le he jingo khajang chu hin ya chu tu nya hi akhat na bible ama kam changa ko na ibola Jesus Christa hi leisi da hung khal ham ti hi inivet deu kanomen em akhat na dinga chun John bungup chang som thum lagi na hi khatwei simotewe izena mi ti le keima wana ko na ka hung kumhla hi keima lunggut boldinga hilovin e sorpa lunggut bolding zo a hung ka hi bo ve point number 1 hi che he Jesus Christa ibola leisi da hung khal ham point number 1 a chun mihim sulung hleiding go hilovin ama lungdei dei na tong ding hilovin wana apa lunglam boldinga hung ka hibove ti ama kam chang ta ko na izaw he ale ani na chun ibola Jesus Christa leisida hung khal ngai ham ti hi vekil han John bung som le bungit na chang som thum le sagi na cho khat ve vekiro tewe thuta cho hetu sa dinga hi chidinga hi hung pinga hichidinga hi vanuya hunga ka hi thuta hechan chun ka o angai je ati ti chu hichidinga hi hung pinga hichidinga hi hunga ka hi ti chu thuta hetu sa dinga ti ne aje chu vanuya thuta thei ta poin thuta ki ti chu Jesus Christa pathina bo chu hi ya chu vanui mi te hon thudi lo wa akipui diu cho adei lo je a appoint ni na chun Jesus Christa hi now sena ahilowa le leisida hunglo na pen ta he thuta hetu sa dinga hung hi hichidinga cho keima hung pinga jong ka hitin tua bible chang simo John bung som le bungit na chang som thum na segi na chan asein kichin tain asein he aile athum na dinga ibola hung ping a hidem John bung som le bung ni chang som li lagup na cho khanwe anave kido tewe koi hi jong le keima ai ta san chu muthima lo na dinga keima wa ka hiya vanuya hunga ka hi ti chu athum na dinga chun vanui muthim salvading vanui muthim ahin salvadinga hung ka hi tin tua bible chang isiwa chun asain hi seima bangin hi chi hilchin na jong ki bol loading sermon jong hi point teaching jong hi point ahin la Jesus Christa ibola leisira hung ham ti ama kam chang ta phodo na the informative taifa ini seo a hebo win hi ele ali na dinga ibola Jesus Christa le ya hung khal ham anave ki lew han John bungko na chang somthum le ko na chu velew han chin jisun khumulo hon khu amu wa chule khumu ho amit chot na ding over thule to vanuya hunga ka hi ati ama kam chang hi ki de dei he chi khumulo hon khomo wa chule khomu hon thua le to theina dinga hung ka he tin sap English Bible che vena le
for judgment I have come into this world thu tan dinga hung ka hi aman thu tan hi neu kha sei be ki law han thu adi a tan dinga Jesu Christ hi hung hi he chi ama kam chang ta ki chin ta sei chin be ding tam ta zong le alang pe het thei di wa an sei khat cho he ya chu wa nu ya Jesu Christ le si da ahung lo na he alina chun thu adi a tan dinga hung hi ti hi het de ko no me ale anga na dinga chun ana ve ki law han ibola Jesu Christ le si na hung khal khal ngai ham John bung som na chang som na cho ve ki law han hitin a sei na hi gu cha chu agu ding le athat dinga chu le asumang dinga bo hung hi keima wang ama hon hin na anei be che na ding over hunga ka hi ate cha Jesu Christ ni bola hung ka hi tiam le sira hinna anei be che na ding over hunga ka hi tua hin naw hi Jesu Christ inei lo wa le hin nei nei be ta lo diu choi thiu la na hin kho ki chai ai lo le mai dil hi jing de ta ya chu tua hin kho kalwa wa hin kho tun so na inei be che na ding over hi chi ding zo chu hung ka hi ati nei tua nga chani sei ho zo siu chu koi makam chang he point Jesu Christ hu hing pwa ekipamo ileng pau le ipakai cross hong ki that pa nang le kai ngai lu za la hong thipan ama kam chang ta chu leisina ahung lo na ji tua John gospel imu ho ama kama ko na point nga hi chan chu a hi nei ale agup na ding chu na ve ki la hon ibola Jesu Christ hi leisira hong hi dem ti hi an ve ki do te ve First Peter bungni chang somni la khan na chu ve la han hichidinga chu ki ko ne hiove nang ho Krista khunung zui na hi na ding over nang ho zala aman he so gan thei athu hin nang ho dinga vet tu a zui ding akoya adala hi ti agup na hi Bible Peter in na zi kha chai ya cha hong lo na zi hi First Peter bungni chang som ni la khan na cha asai ma banga for example sa pawa agan thei thu na hen lang ataw han na nang anun le khan han lang at kam niam da na hi lo la thu had dan pa to ki wap dan hin kho man dan ho zo se he Jesu Christa hung lo na zi hi ipi ham tel agup na chun First Peter to chuni mutawin e ho zo se example ve sad vet over izui thei ni ding example pia hung hi ti hi Bible chun ki chin tai ni mo ve na hi ale asagin achaina dingan anavekil lawan Jesu Christ ai bola leisira hung hidem rom bunga changup na cho na veo te ve I han mo layo vin aphat chan mi chon pho khelin anathitan a hi to anang le ke hi chon pha him ki chon phalo hi le I chon phalo jiwa chu ei ho khela ama hung thi asagin na chun nang le ke mi chon si ho khela thidinga hong ki pido he Jesu Christ ai ti cho imovi nei ya cho Jesu Christ ai bola leisira hong khal khal ham te to point segi imotawin point segi ju sei tawin asegi na chun nang le ke chon si ho khela thidinga hong he toy sei ho zo siu cho avelin kadve hin sei ke leng a chaina dingin ibola Jesu Christ leisira hong khal khal ham tia le akhat na chun palung lam bola hung a he ani na chun thuta het tu sa dinga hung a he athum na chun muthim salwa ding muthim la khowa hun sa dinga hung a he ali na chun thu adi atan dinga hung a he chele anga na chun hinna inei theina dingo hinna pi be dinga hung a he agup na chun e ho zo se ivet dingole khuni ichut dingole izui dingo lampi hung sim pio hi I ho zo si example pia hung he ale asagi na chun nang la ke chon si nang la ke thi khela hung thi hi ti hi Bible pathin kam chang ta in Jesu Christa leisi da hung lo nei ana se hi e chun so pe to ni in Jesu Christa hi chang ge ya nang la ke dinga ahung nei tu ni ho in mo se in koi po to we Christmas itiu van noi in mano adi han nga di lo hita jong le Jesu Christa aping tai ti hedwa hi le tunin ahung pin nei ahung lo na hi athona e koi lo du kanu min e amana sei hobang ta hi tunia muthim salwading chule thuta he tu sa ding thua di atan ding hin na inei theina dingo
ai ho thi khiala hung thi ding itila wa lo pi ta e chon a hung thi na ni khan ni le van ko da thi mi chan theina diu le van ko na ma to tun so na ilian khom theina diwin mangu te ve ti he chom chai sei theo hen lang sei ma bang in sermon ki bol hi point chule teaching jang ki bol hi point ain la December Christmas season tia mi ten hero hi ong nai ta to kilona cho in ta law hin informative type wa ibola Jesu Christa leisi da hong khal khal ngai ham ti hi point segi bible ko na ini ko mu thei chan cho hi chan chu yan lang pathenin angai ho zo se headband na le hat na le dam theina cham kimin phathei bu taw han ti hi ka taw na hin pathenin phathei bu jing taw hano